Come and come koi. Yes, come and come on your she. I can't afford a kind. Rollins by. Yes, Rollins and your she. A bank to be a vision. What you say, your manche. Yes, one your she. Kufuaba. Yes, one your she. At a mess. Abba. Yes, one your she. Your mama. Abba. Yes, one your she. A Kufuaba. Yes, one your she. There's a person wine. And then your she. Okina fufu on be fa no Ghana temaha. And the corner on the price atoso. And no move fu e beton. The Maya ha, me top. The intra. Sarah to Metoba Man Pipi. Mine wedding. A Moya day, so Sarah Metoba Man Pipi. Bawumia, Kufuado, na Bossa. Minimum 100%. Obi on top of Man Pipi. O Maya Jumaya, on top of Man Pipi. Na, Mano, and Kahosa, because I am Pipi Bapawa. Why ya dear ma, come out crania so fast. You may say, Matre, be a rough education. Ja, which are some, said the Ayom, say, I want your mom, yes, ready. Yes, ready. Mabuno to be Susa Jumani or mine when I saw that. Mabuna wo suno, e yesu hu chese. Mabulin pejuma. Yesu university was kwatra office ya. Na from mugu na se kwa. Yen sam ya chibiem. Esoro na ebeko. Ti be exam abato ebetui. Se NPP anya. Na another party nya. Because of just assessment na ton 1 million no. E beton 20 cities ya na. Se ebia ejina fa akukura ma yen so anke pe ana. Mami, ade se jafa ko. Ye Ghana isika den kwa na yeti. Abusia me ma kwa ba edeba adepa TV so ena so yate asimonten so netemamufo etwetwe nkomo na enne nkomo aye di ni nyina da ene se NPP yes a omo ababefa akonwa adi oman so ye reti omo aka few days bi na ye kwa akoto abanti ye reti NPP omo modern ma wo mbedi akonwa ne tena so no ene ma wo ma ye ka se mark a sen ena ode be ma omo ntie and I yet see mountain so netimem for atwetwe nkomo obetumi akere wa adwen e wo comment section or ye ma opportunity say NPP aban no be si akonya so no e de na omaye bia omofata se san ma omo chance na say e what yes san ma obi foforo so e de benti share ma obi nhwe bi so a ka me ho na ye ntoa nkomo lidie so 100% no I 100% dey full mass na mbwana abi dey o say cause an Bawumia dey 100%. Cause an Bawumia. Cause an Bawumia dey 100% exactly. Daddy na dey ntina wo hwe o 100% e was yes an to manage your mama mo no ho. Amamo manage ho. Because I am MPP ba power. What you say MPP ba power. O ya de ma kan makro nya so faso. What you say MPP ba power. O ya de ma kan makro nya so faso. Wana pass am je no. Ntina o say dey ya to am so. You say me matre. Obi a you have education. First one I do be for education or nursing training say. What is level 3 or nursing training. Until I was say it me a day at home so in Chima no makan so be a day. Ako. So na mbasa mchono. Na daddy sika sem ne ne ma toto ne enuane sem light sem why when mbasa mchono say abawe baso a obi anim say ahoche o man no. Ne ma ahoche man ade a wo ye no so no esu obi a so. Nyame count as here ade a wo ye na su bia so ja ho cha asem sa dua yi om se ho cha om yesore didi wo di ase enkola ne hia in future ne enkola ne hia America ana brutin jaga na foso makugu no uni bra ansa na e friend say man ejina wo di ase om do ye futu chiro ye mukom wana mbesa mcho no nti kom bia so se here yetimi to omo so the mabunu no so be susa adwuma ni oman no bona so that mabuna wo su no e yesu hu chese mabulu mpadwuma adwuma kwa wa wanye ana ko bade kura 50 cedis ko bade 50 cedis so what you say ayi abani nti your friend say sa your friend say blazer nyama ko di police kana abani nti mabulu mpadwuma so what you say ko ta tima dwum ko he di badwuma nti dwuma dwum upia feel upija de ba kokura tumu a 10 cedis 20 cedis feel no me na me ka chewo ale jabe so ka say adwuma ni manu that is obi akọ university area as maybe a wo hwe so obenya adwuma bi na wako we ye educated person and just say people na nko ye adwuma ma sanate wo san be adwuma so what I say do na wo university na be so ko tra office be so university be so ko tra office ya na from mugu ho na se kwa allegation a ifensa akufuado ne Bawumia nam diabai nyame ka wate ase we ma benya sika and abro one bag 11 million okay abro one bag 11 million baby abro to 11 million ne that is mine mu ayden what ase ale tell mu ayden I was say afo so nya faso ale tell mu ayden na sika nso ni botom na de kota no be say say wo ya juma wo benya sika
So what yes, nya badwuma kwa na adwuma. Okay. Na me ka what yes. Na office adwuma. Na office adwuma kwa na adwuma. Okay. Adwuma bebrebe o man no. So what yes. Obi ton so na nsuo mienu. Aye 1 cedi. So what yes. Ade na untimi ko nsuo na wonton. Na wo twesa ba na me na wadwuma. That you see so na mienu 1 cedi. Mienu 1 cedi. Na nsuo ye 10 pesos so. Wo se first no. Ya wo se na wote. There be. Ya wo se na wote. Sa wunyini. Sa na tie. Sa na tie. So what you say? Me see me fee me toastment 1 bag. I'm say man 95. So what you say? And this cement 1 bag here 1 million. I just a cost. First me turn 95 na bro 1 bag here say. Na bro 1 bag here say. And na me tell say dia wo kekan nyina tell say mine NPP buy no. And e ma rise call up. Yes, Sam ya chibiem. Yes, Sam ya chibiem. E soro na be ko. To me the example say. For example say you say about to betui. Some NPP anya. Na another party nya. Because of just assessment turn 1 million no. E be turn 20 cedis yana. Say ebia ejina fa akokora ma yen so anke ye pe ana. Mami. I don't say Java. Yeah, Ghana is can one yeti. Nende. And I resource say na see no. Yeah, na see no. O me yet on 6 months money no. You find money na if you share the ba. You need to Ghana man mo say. Since you come come person. You need to Ghana man mo say. Ni nyina ekokra. Say what you say. Say be ekokra no de ba be yade no a. Ekwan bia so be dey. E be yikisa akosoro. Say be kan dey bi wa ha say. Then the parakoto. No the job body dia, where the job body dia. You timi aka. So am say no. Timi na bia dai. You be kwani mu entimi mafom. Na de uni bi. Ya ni a driver for bi mo twetwe nkomo mo kire se. Ogina ne ka ebia wakoto ade di besi ne ka mo ogina ho na yetumi fresh ade ya tumo oni asan to price. Ghana system. Enya buy, enya vas. Ni a Ghana be ye wo na me. Nyame ka what you say. Ati ase fa. I got the 10 cedis. I was so the bia person to so. Over double 9 20 cedis. I got transfer them. So nyame ko heaven. Ti Ghana die, Ghana, my Ghana. You have your cover de pa. Me na ka have your cover de pa. Obi amponko. You have your cover den. Ni na babura ka. So what you say? Ni na babura ka. Di pa bia no Ghana be ye wo na me enya ban enya vas. Nyame ka what you say? Hwe store so watachima hai. Daddy Brahana be come here. Store watachima say. What you say? Store bakuni. Uko ya we bonko. Uko ya we bonko. Ale tete timbasa. Daddy, now we say fat way. Maybe a 70, maybe a 1.2. Ale tete timbasa. Shop ni na. Ai, Maybe I'm in the book. we shop ni. Enti e Ghana for the one side no Ghana for na kasa na nye. So wo unim side wa koton 10 cedis. I was say we turn 11 cedis. Over turn 20 cedis. O so na wo se abai. Abadi ayede. Aba no be ya no be. Abai no be ya no be. Pe ba do ogu Ghana yi. O de for example, so wo kwa ma mienu pe. Na wo hwe wo mo a. Masa. Enough. Enye easy. Yes, mine mu ayedin. Enye easy. Na so se dia. Sana te meto ba man pipi. Mine mu ayedin. E mo ayedin so se meto ba man pipi. Bawumia. Mine mu ayedin de. Aso meto ba man pipi. Se na me kan what ase. Na se mo ayedin se ye nya aduani ni. Aduani de. Ye nya aduani di. What ase? Ye nya aduani di. Na obo se wo chechire manya. Ani twa man mo nya den. Obo se wo chechire man be den. Obo se wo man ya. Come be ass man dey. Imu be den. Enti wafutuo no nkoma timamufo no nya. Wafutuo no koma timamufo. Ye ka ba ya wo na me. Abade ye ne die o. Abaye wo ye ne die. So ati ase, abaye ye ne die. Ndie se asutimi ye dey, ya famu die. Daddy o se etimi ye famu die na de wo kan ma me musa last one na koye adwuma. Abaye wo na wosi so a wo mamuo ne yebu. Enti eye den na NPP aban no ko abesi so na accept timamufo no ye de bibia tototo ye ho so cause enya NPP aban ko na abesi so NDC nso so buy that time ne yanka se timamufo no ne yeku ye ho na munu eye kakrama ye said timamufo bi no mo kana me nso me di busa question nya me opinion said e bi obi hwa
obebisa saa question say ebia NDC besi so no eye den na that time no de man no mu anya den ama yamfa nhye ya ye ho na NPP ba ne yempese ye beje atum say ebia saa na obi nso bedwe nti obi ebisa saa question na obeyi ano ma wan kire wade on say wiase no et say map etene obi si no sia bom minu dako yeah ade abe na no pa no ntimi ye na nwumre so what ase e enti ekono mla no kwani mu no saa de twase e de ba se me o ka se katam se ntwa ba yemfiri so na ba from la no ba e beto cement ye fancy 20 cedis ya baji wachi anya possible sada onu kwa betra ba kwa fo kwa betra so a what ase e ebuka yiruka be increase e dey akoso so na besam chiro no enti yesi ya na kasa ye hu ye left and right for example free education de ba ni marketing kete oya e boat mamufo yi hwa brabo aye boy me ma isu ka chepa so atiase da bia mtika dadem mini boafo uba sesia ma menu abi meka nche me se menu ma hu so wo bre ma me ma 20 minutes sesia de pe bi so koto ka foforo me nyankopon no ugo to adi mission fee o mo be 25 million me ka se o de tam ma kunta wie school kachi ma si ate school admission e 15 million ma se be mewa kama se ba me na me hwe abusua ni nyina e ba dra akura tima ko school just 15 million akura tima ko school what trans man next year me ya la na me ska e ma akura na ko school e se be ka tem kwala me so obi awie free education na me kutaka dada wi na kwala me so obi awie obi a so ko school a me do fo kana kure what you see ndi so obi so asene e so obi turu ko hwe nkwa ye nturu ye dai e ko hwe wuo ti mabunu ntoma what you see obi anto ba man pipi na omo wi a omo nya adwuma yi omanya adwuma ye onto ba man pipi what you see onto ba man pipi na man no enka ho saa tu so ma 100% me mom 100% wow omo adwuma mo ya de 100% Bawumia akufuado na friends say kosa me mom 100% because do omo ye no ehu so what you see na what you aka na to so a na omo adwuma o de no nya ska to botom o pa sesi akoba mire kwa na kwhwa manfo mu gu ha mpe ba di akọ omo gu ho epebi o pe ba di akọ nso omo nya na nya botere o munya obi akotra opadwuma ye o ko ba da 12 o'clock no apon okay 50 cities 60 cities ene ko fu ba ba yi obi ko obi kam na ba ku fie kro nya bi na to na Brazil so ba jiska fi boni wona siska ma o ti ase o so ho kire wo say that nti mabunu ni nyina nkọ ba da ebi nkọ kodon krofo padwuma ye okay will padwuma ye upia hwa benya sika so ati ase uko ba da benya sika nyame ka ati ase na so hwe dem a bia be pia bontan pa so nsia be pia bontan ko bo ba bia wa na ase tu abada onya sika hwe botom nyame kro no boy ne a wo se ye nsom no no mo ye ma e fa say sika no o jara nyame be mi sika o nyame be mi sika o nyame be sika no ba do so bi mi sa wo ye so ati ase what we school varsity secondary school anya office nkoa ne tena ai dai yetim ye adwuma ye yi so what ase ye adwuma foforo na wo ya ebe yi medamo ase da sidadi na efro say me me di pa de kamera boache na de hen so na e ba ha nickname Frenchman am yeah da Frenchman sawo am di pa de boache kamera boache we de am nickname pa Frenchman daddy da se ne unchirechire mu bibia to aso mu pa aya kama onu kra me ka cho sister o man be ye ya wo na ye me so na wo twa wo ne ntini ana wo bia bi ye adwuma wo sere no a ba na management e dai ayi ntimi ko ne yese mo adwuma mu ye mani aso wo we school papa we school mbadwuma tra office mbadwuma tra private car mu ana onam fom nya bedi ntia so what now so no for the nantia but then what did you now head them say radu blimska ana ba blimska duka da bia sa ban sole anopa no oboda room the whole church mama mesa no bia magiska abana mamuska to so be na 21 pa ba ah mama now what they try or only yiska fi mama atakura ho anti kompa ba so what you see o pa ba ti adwuma
Yeah, Juma. Entina, I was a obi aban bi enuma na omo ye no. Na say wa ma omu ska no. Enuma na die. Ebeba. Man de kom bia so. Ye hwe ni. Ghana enkasa. Ghana enkasa da. Yeah, wo ye no. Is mo 58 years. Yeah, wo ye na esusa. So what you see? Yeah, die na na ni ma me no chi sa up to date. So what you see? Me ya be ka sem bia kire wo. From coming kuma person. Aso me ka me bo asem ba coming kuma person. Coming kuma koi. Yes, coming kuma nya hwe. E Ghana fo na e kan ye. Rollins by. Yes, Rollins anya hwe. Abank tinkiti bia be hwehwe mfimfini. What you see? Ya o mo manche. Yes, o mo anya hwe. A friend say, Kufu aba. Yes, wa anya hwe. Atames aba. Yes, wa anya hwe. Do mama aba. Yes, wa anya hwe. Akufu ado aba. Yes, wa anya hwe. Na so person hwan ai na anya hwe. Hwan ena enye. Hwan na anya hwe. We your question na. Eye Ghana for. Ghana obia ba o so obia anya hwe. So person hwan na anya hwe. Nyame ka mati ase de. Aba bia ba wonye hwe. What you say? I come here and say Yesu kra be si so e be. Wonye hwe. Eye Ghana for Yesu. Ghana for Yesu. Ghana for Yesu. What you say? Ghana for Yesu. Yesu. Na be ka cho. Ena emeye hwe. We ye Frenchman daddy. Ne question a wato de ama Ghana for a mo se NPP. Ama meye hwe. Wo se hwan ena se mo hwe ani mu Yesu Kristo kra ba. Be ka se wa anya hwe. Ye da sipa daddy se wunya mre. Eni e. What say? Mama wo mu zero. Adentia. How ni a ho kire wo mo yin dodo. Eni ti na mama wo mo sa. Me majuma me de Ibrahim Idris. Majuma me driving. Me ka ho bi na metro aba. E de ma NPP because of nsema NPP kan e ma driver for ye campaign. Madam ye ho kire ye ne papa. Because car me de adwuma. Enne me ye adwuma ko sunwan. Sunwan me ye adwuma ko no me to gas 2 million. Me loadu a 1.4. Simply because aban no any motor union for ntena se emo mo nye budget maye ne ye ho enye den entoye pese me koto gas 2 million na ma load 1.4 long journey way na me ko sunyan na ma sa load 1.4 about the whole day matima akododo ye 2 me ko in and out na 2.8 na ma to gas me ka no obi to 2.4 2.2 me ma to 2 million me de me ka na eye 2 million. Na aka say madam aka 80 cedis 80 cedis no matua bukun fi 10 cedis na aka 70 cedis no wa yere omma me fa kwan ben na me fa so am ne me yere ne Ghana ha akohoma yesai akohoma ye bokura na e se nkwala so ku school nti ama me ka na say ya na say sunyan tu techima kwan so na wo twe mu mapai ko banko afọ kwan ne nye me ko ba ye ba ko ye 3 million. Now what you see akura me ni ugina we me kwa akura so simply because enora di akura no me pai koba nti nemi ntimi nya adwuma because nemi ni sika me de koto tai nti omo ye yi du akura ya se na me twe bi se be ya me nya sika na ma ye dey ma koto tai nti ya me mo mu zero because di nti ya me to aba ma no wo me so se be ya me so metimi ahwe me family but madwuma na ye dey asai me kaya ban bi etwa aso aburu so na petrol boy omo tum sesei just a koto gas koto petrol filling station na ukoduru ha ubehunu se ya yede yatum ye now so dabi na be 4 days ni me koto gas be 6 o'clock ekusunyan me turn 10 cedis 50 pesos gas 1 liter me ko ba no na me se me san akobiem sa tam na 11 bibi me san akoto gas na 11 cedis. Wow. Yes, station you no do na ye welcome pay car no maje. Welcome pay car na o maje no. Week bia car wura di o mu 500 cedis. Okay. Enti week bia 500 cedis ne ye car wu enti wunya na do na wadi bia se be ya car no inji obi bia se ya na wade aye. Enam se gas na kwosoro ama ye ho a kire ndi do na pake wo mu car se na wo be ko station no. Sunya station na nipa gu ha bra car bia so nya dai. Onko. Madam na me ko ya na me bai. Ti de enti enye ma me no no.
Daddy, abana eba NPP, yeah, the free SHS aba. Me sure say one uma a benefit. Ya benefit bi me ba ko bi HS na e ba ye no nka the way multiple na nka ye na enwe way omudi nam so no enye There he the eba way. sa HS no HS na eye wonim se HS ne ba ye no enkwala di sua no bebere kofom sanse obi ko school 2 weeks no amakwan abetena fie 3 months ke me se be baba ya kwa fa ho anyem Oh. but yes ka ko school mu oba fie wo che wo fie sa yesi green say yellow tie ndie ni no ha adwene bebere ena sisi ankasa su ska etua ne wo ba be ko HS e nkuta 5,000 6,000 because ne ma a wo beto no wo to bi abonten so ayese enye gi se wo koto ne school mu ye nim say dio na sa HS de sanka eye so fine nanso the way na esi ye no eno na ha ye timamufo no sanse school free de hwan nanka enye de empe somebody dey bebre so Well, Daddy, NPP for also the youth empowerment by and as a youth development by and only yes say or mabuna walk my no mu akwako sua adwuma bi mu kosua hairdressing bi mu kosua nails no me ne keka ho plumber ene ne keka ho nti maybe say eno nso so amebo o man na aboa bi saa de na e baaye no aboa nipa bebere na nyi nyina ni benya me kuta family 2 family me hwe me maame abusua me na me hwe wo mo okay me papa abusua me wo mu nya akatu ba ko ye driver se me anaso asi be week ni kura na yire eye guy bees wade ka adwane 500 million me na me kotua me hwe family pa nti madwuma sai me family ni nyina sisi a me no kase me papa nua ba wo yare da sunyan regional hospital sisi a me kopa bosia be se 3,000 sisi a me gina ha yo se me nya sai sika se me nya sika ye dey eko nti madwuma sai a me ntimi hwe abusiafo no ma ne nye dey o me madwuma me ye driver adwuma na sai ye tu gas mi ye tu gas kam ye tu gas mi ye tu gas kam de bi aburu so 2 or 3 days so be ko ne ye tu adentina ban no tax baako 11 and that fuel so adentina tax 11 aban ni mfa bi wonyi bi ma ye ho enhengai hwe me ko Burkina pa Burkina fuel won be fa no Ghana tema ha ene de ko na wo de price ato so ene wo mu fuel e beton e de ma ye ha e me ye top die ntira na nse me ko na volungu udu na volungu ho no ma me gura mu ko to fuel e wo ho ne Ghana nko na ahokyere wo ho ahokyere no de o ba bi abat Ghana de na yetu mpefo mo ha adwene o mu ntete niema so ma ye ho nye de ento e patru nko a patru fuel tax baako du baako ade Daddy, MPP si on ba nka mo obata baby mu a oba na kamuka ya mo renew ni 2 years we nko de be ko na o ma bi da na nye ono dabi eno de ye asem a ye mpa kura tie biem e kire se ade no owo so obeka bi saa na yetie ye ene yetimu a na wo so wo san ba o ba no de foforo biem na o de ba me madwin mu na ye saa because enwum na wo to ye ma me pe wa ware no enwum no my me hu so ntimi follow say wo san ba no de me follow saa na tie because madwuma tu mpon ma me dia problem bi anim madwuma tu mpon ma mu de se me ka me hawo kese sunya American si ye to gas 2 million 2.2 no walodu 1.4 adentina so pushi fuel no a mu pushi ka sika ne kakra bi nto so ma yeso ye ho ntoye se ofiri akosunya station come from here we be ko na nipa gu honom car no sisi wo bu se obi a wo se me nko simply because wo twen se bia obenya niam kakra atubutu no wo charge abo enura awie nipa sam ne se ofiri ha sisi akoho we ko na nipa sam ho because car no imagine we campaign no week bia otua 500 na maka awura na sika ebeka no wadi asie na car ne engine bibia asai awade aye enam sa nti wo munyina apake na ebe ne no edidi na me mate asese eye mam enye mam me because madwuma ne nye nti na wo sen ko ba mama renew the 8 years me ba ne de me na me party o ade ne yewom wo ba da ba bi ma mo sen ha obama mo sen ntimi nka kora pa sha da se me da se Gloria oyi mi adu me da se
Mfesa mbusa say wanya 18 years a wobetumi ato aba yi. Ye ma opportunity say koto aba na say December ye kwa koto aba. Hwan party be na nka obeto ama no. Achome na ase. Me kameto aba kameto ama akufado. Ebi say me go free education ni. Na school so baby am ko me school ko school teachment ya. Ono me aduane ye kama. Nso ye dia ye me nso aduane de omo no ane kama pa. Nti kameto aba de kameto ama akufado. Akufado dey say one stand Bawumia na stand. Nti nka obeto ama Bawumia. Because ono na say I was standing. Na o kan free SHS sem no o kọ no sen na ho niam atoto ne de ye je wo school no o maame mo sen na esitie. Okay. Ba chome de me ko ne de. Niama ne ye to niama. Na je Martin Posa so eso mu. Maame to to niama. Oboa mo sikamu maame to to niama ni. Yeah. School. Hoya. Je Martin Posa. Je mensa kosa. Okay. Na so maase maame to to niama do school mo so. Say ya Mrs. na chi ba na me wokọ e beje ni niama na ba nje me mesa. Okay. Niama ni go aba admissions omo so kwa betu ya formula. Me de man tuye bi. Me me ko school de anje me bia. Anje bi. Ti me niama me to ko enko na papa na so maase. Maame to niama ni. Say what saying? Me ko SS2. Okotu. Okay. Nti wanya 18 years December obeto aba. Ba cha meto aba. Now say voters ID card. Me nyai. Nso omuka so me de meto aba. So when your opportunity na ye dia obeto e dia ma NPP aban no. Nti ye ka say ye rate from 1 to yen hwe NPP be fa Ghana konwa ye ka say ye rate a ye ka say ma omo masa obema omo say. Oh, me ma omo mass de 100% de meet ma mom. Wow. If you say me ne ma mo asetina mo e de kakra. Nso oba yo si free education come school come nko bi. Free education na je Martin Posa so pass na mo met ma ko. Met ma be amma be 100%. 100%. Okay. Na unua mpanimfo bi mo didi wanim so omo adwuma sem etise ya na we panim. Ba choda bi. Me na me ka che ye 6. Me na me ka che mpanimfo na adwuma sem no ohwe a obia wo na adwuma se de MPP fo ba ya wo che so ma be ya de free SHS ni we nka obesan to mo adwuma sem ni sika sem nso so MPP fo abam ni sen. Okay, mo ba de me ni anu sika sem wo fom kakra. Nso So mama mbona we say ka me say ka me nko school ni bi. Ai, nti oba was free education ama me akofo so anya opportunity say for the make. Oh, yeah, that's it. Na aduane sam no na nkofo se aduane ne nya wo kire mi say ye. Die ne ma ne ye mam. Okay, baby me ko school die. Mame fo no omu du omu hu ni omu hu ni de me ye kama. Na aduane so omu ya ne kama, nso wundi me. So ne sha. Esha. Nso wundi me so aduane omu no ane kama. Nti de open is nke ye omu nya ne dodo se de be ya. Ebe so ye. Ebe so. Ebe me. Nso aduane de eden so. Eme sana eti. Ya da se onya amre ne twetwe nko nti bo modern na toma opati na obesa otoma. Mr. Mankwa, me wo fase wo se ni sika ba ne de awie ni project no. Eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem. Enemre mu. Na monte tap sending kan. No so ne de Tap send ye easy, fast and secured way. Ubetimi send this sika free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sa, a wo be ne say. Chine say won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya. Ebebu sanso promo code. O ma de pet TV shim. Obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make kwa friend catch them. Tabi minyanwe. Esan sa tap send at the good news aba. Tap send the gina the customers wonti or the tap send wallet aba. I know be any say. So ya customer uwo UK sesia. Ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so. Enti se rate ne kosora now the sika ko gu wallet no. Anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates, Netherlands and Austria.
tap send na. Papa no.